دما خوش بنرین هجا ایرو 13 هزیران 2024 روشان جی روژا پیشمی بویر و گشتن هلی سری که هری بالکش همین سر آستا هرمی او همجی ین سر آستا جهانی قرودانه اما جواره پیشکش بکن لواکی هر تیم دست که چند سر روچین خلق کانتونا رقم من بجه لدشی تجرید مشان و دیار کرن که دوی هر کس جبو آزادی فیزیکا ریبر اپو داکمان قادان قصد راگهاند که لباشور شهلی درازوری دو چتین داعشی هاتن گرتن. شورمند قانونی دسته آبروی ریبریا خسر گود جبر ایرشین دولت ترکیه دایر کرد بودجه گشته ای سال کم بوده. دمتینگا شمزینان شرمزار کردن قیومی آلو جوره مرگیده جچار آلیین باکوری کردستانی و ترکیه به 10,000 کس خاتم با هم. بله بینرین هجاف سرنوچین مبون اونها جمعی برفرهیا بستان خواه یا ساعت 7 جواره پیشکش بکن هر نوچامه یکم تکیلداری تجریده لسر اپو یجبوم نا ناسکرنا روشا ریبر اپول سر استا هرمی جه روزانه چالاکی تنه لدار خواستن دو لقامشتو ایروژه لکانتونا رقا من بجه مشین گرسه هاتن لدار خواستن او هاتا گوتن دوی هر کس جبو آزادی فیزیکا ریبر اپو سفر بر ببه هر کودچه تجرید آردیج ریبر اپو گرانتر دبه لهمبر وی به حقوقیه گلی باکو روشلات سوریه دناوا چالاکیان دنه اندام سازی سیویل و لشکری دناف ده به سدان خلق کانتون رقایه مشکل دیجی تجریده لدار خستن. دمشه ده گلک اخافتن هاتن کرن و وها هاتا گوتن دستهلاتا فاشیست تجریده لدیجی ریبر مروفاهی ریبر اپو دومینه ام باش دزانن و هزین هگمونیکیه کپیتالیست لپاش وان سوجان ارمانجا خوش تجرید کرنا ریبرتی به دست نخست. بدنگی نافنتویی لهمبری تجریده در فد دولتا ترک و قانونا بپیبکه امی جی لهمبر وی که در کون و آستاتی کوشینا خواه بلنتر بکن به همان ارمانجه لمن بجیجی مشک هاتل دار خستن. پشتیمش و گوهری میتینگه حسرو که ریوبری آگشتی یا دبستانان ایمن بجه نوری الحسن دا خویانی اگدا و ها گود تجریدا لدیجی ریبر عبدالله اوجلان بین پیکرنا ریگز المافین مروفانه و دی جیهانه و گوهری نجیه آلوزیه و آرامیه چارسل بینگهین آجبو حمو پرزگریکن لروشلات آراوین رامان ریبرتینه جبرویه که دوی دسری ده گلیمه حمو گلین آشیتی خواز و خودی وجدان به ارکن خرابن و الهمبر تجریده در کون. بله اینسیاتیفاش بو آزادیا ریبر عبدالله اوجلان یا سوریه گوت ریخستن حقوقی او نافنتویی برپرسین روشا ریبر عبدالله اوجلانن لپایتخت ترکیه جه ریخستن حقوقی لدشی تجرید سری لبارویا انقره دان. يخضع القائد والمفكر الأممي عبد الله اوجلان انسیاتیف جبو آزادیا ریبر عبدالله اوجلان سوریه لکانتونا طبقای بدا خویانی که هلوستا خویا جبو بدست خستن آزادیا فیزیکی ریبر اپو دست نشان گره. تمنع الدولة التركية محاميه وذويه اللقاء به علما انه نونرین ریوبریا خسریا دموکراتیک دسته مجلس نگری دایوی پارتیا سوریا پیش روژه و اندامین انسیاتیف تبلیغ چالکی بونه. ددا خویانی ده تجریدال سر ریبر اپو سیاستین هوانه این دولتا ترکیه ندیجی پیوان او پیمان این ناو نتوی هاتن شرمزار کرن. هروها ها دیار کرن که هلوستان سیاتیف دیاره که مینا وان سوجین هوانه ندیجی ریبر اپو سیاستا تجرید کرنه ردکه. ددا خویانی ده هاتا دست نشان کرن که سیپیتی و ریخستنین که پشتوانیا مافین مرووان دیعاده کنه برپرسین تندرستیا ریبر عبدالله اوجلانه. بدنگی آوان جی دیار دکه که کمپلو لدیجی گلین هریم نوامه و آزادی ریبر عبدالله اوجلان آزادی گلانه و آزادی گلانجی آشتی اولهی و آرامیه. بممارساتها التعسفية هذه تضرب بعرض الحائط جميع الحقوق القانونية. بله 39 مهن آگاهی ریبر اپو نایگرتنه. لپایتخت ترکیه قرای جی خستن حقوقی دخوازن دزوترین دمی دستر لدانا ایمرالیه بکنه. ریخستنین جبود زاوی لوی روشی ورن سریل بارویا انقرایدان.
کۆمەڵایە حقوقناسین ji bo azadiyê کۆمەڵایە حقوقناسین هەمدەم û حقوقا civakî beriya ji bo îmraliyê serî li Wezareta Dadê dabûn ji wan re çû bersiv nehatibû dayîn. Li ser vê yekê serî li baroya Enqerayê dan. Piştî ku daxwaznameya li Adiliyeya Enqerayê hate dayîn zaxuyanî hat dayîn. İmralı'da 5 seneye aşkın zamandır Sayın Öcalan ve diğer mahpuslarla avukat görüşmesi yaptı. Hevseroka şaxa û hediya Enqerayê çêkdem kozan balkişanda ser wê yekê ku nikarin karê xwe yê parêzeriyê bikin û gote. Li ser vê yekê me serî li baroyê de, beriya niha jî me serî li yekîtiya baroyan dabû. Kozan qala gotinên Wezîrê Edaletê Yilmaz Tunciyê te jî nînekir û ev tiştî anî ziman e. Divê em bêjin ku polîtîkaya tejrîdî ya siyasetê tê pêkanîne. Astinekirina hevdîtina biparêzeran rew biryara girtina dadgeriyên înfazî ya hertin li rewşekê li gorî hiqûqê ye. Aktivîsta Mısır Doktor Seher Hasan Ahmet anî ziman ku rejima li İmraliyê qatek ji siyaseta qirêj a zalim a Tirkiyeyê o got ev rejim ne tenê tecrida fîzîkî ye di heman demê de hewildaneke birêk û pêk a ji bo tinekirinê ye. Aktivîsta Misrî Doktor Seher Hasan Ahmet tekîldarî tecrîdkirina rêbera po ji ANP'ê re axivîn. Doktor Seher Hasan Ahmet destpêkê balkêşan ser bandora rêbera po a li ser tevgerên siyasî û civakî û got Öcalan yek ji lîderên herî bi bandorê dengê Kurdan em. Öcalan mîna konfederalîzma demokratîk modelên alternatîfa dewletê ya kevneşop wekî teoriyên civakî û siyasî yên cuda pêşkêş kirin. Berhemên wî xwe destpêrên tecrübeyekî demdirêj a şexsî ya têkoşîna leşkerî siyasî. Ev tecrübe tekîldarî zor û zehmetiyan agahiyên hêja pêşkêş dike. Doktor Seher Hasan Ahmet tekîldarî tecrîta giran a li İmraliyê jî nirxandin kir. Ya ku Tirkiye dike nîşaneya siyaseta we ya qirêj û zalimane ye. Ev rejim ne tenê tecrîta fîzîkî ye di heman demê de hewildaneke ji bo tunekirina fikir û nasnameya têkoşîna Kurdan e. Tecrît li dijî mirovahiyê ye û binpêkirina rûmetê ye. Rejima Tirkiye ya li İmraliyê mînakeke ji binpêkirina rûmeta mirovan û binpêkirina mafê mirovan e. Doktor Seher Hasan Ahmet anî ziman ku bûna rejimeke zordar a li İmraliyê tê wateya lewazkirina tevgerên civakî û azadîxwaz ên li herêmê û wiha bidavî kir. Armanca sistemê ev e ku mirovan ji mafê xwe yên nasname, çandî û siyasî bêpar bihêlem. Rejim bi zilma li ser lîderên mîna Öcalan dixwaze tevgerên azadiyê û ruhê kolektiv tune bike. Hewildanên ji bo pêkanîna wekeviya civakî û edaletê asteng dike. Nirxên azadî, edalet û mafê mirovan li tevahiya cîhanê divê bêne parvekirin û bicîhanîn. Binpêkirina van nirxan li cihekê hingî baweriya bi van a di asta navnetewî de lewaz dike. Rêxistinên Qeterê yên ku piştavaniya çetên îxwanî dike li Efrînê li xwe mikur hat ku guhartina demografiyê pêkirine heta bêtirî 10 mitîngeh li nava Efrînê pêkanîne hema her piştîviyekê rêveberiya xwe ser a herêma Bakur û Rojdatê Sûriyeyê jî got ev li xwe mikur hatine û divê sojdar weren darizandin. Îro jî Meclisa Kantona Efrîn Şehbayê bi daxuyaniyekê bertek nîşanê van guhartinên demografiyên li Efrînê da o ji Konseya Ewlekariya Netewên Yekbû û her wiha hikûmeta Şamê xwest ku bi erkên xwe rabin. Di qanûnê navnetewî de guhertina demografî sûc e. Ev sûc di bendên 46, 55 yên peymana Lahayê a Dîwana Edaletiya Netewî de bi zelalî hatine ravekirin. Benda 46 ne. Mal û milkên taybet nayêne desteserkirinê. Benda 55 ne. Ew mecbûr e ku sermiyeya van milkan biparêze û li gorî rêgezên îstîfadeya wan îdare bike. Ev peyman sala 1970 hatibû îmzekirin. Lê ya diyar ev peyman ji bo dewleta Tirka dagirker û rêxistinên Qeteriyê nexwanî gola Efrînê demografî guhertiye ne derbazdar e.
مجلسا کانتونا عفرین و شهبای گوهرتنا دموغرافیه یا لعفرینا داگرکری تکرن شرمزار کر. مجلس بانگ لکنسای اولکاریه یا نتوین یک بویی رخصتین حقوقی و حکومت شامه کرگو لهمبری وان پیکانینان ارکی خوب جهبینن. وأن بانك لأنجمان أولهية وريخصتني نبنتوي جبول دجي دولتا تريب ورايا دارن هايفا سور قطري وكويتي تدبيرين زاغوني بگرن. ملسا کانتونا عفرین شهبای داخویانی خویا چپمنی یا لباجار احداثی ده وها گوت دولتا ترکا داگرکر سوجان لدیجی نشتجین عفرینه دکه میتینگه جالی هیوا سورا قطره کویت و هن رخصتین فلسطینی و تین آوا کرن بارمانجا تکبرنا جیانا هفبش و پرنگیا چاندی یا هرمین کردی و سوریه هر دبندین چلونه پینجی و سسی ین پیمانا چاران آجین پیداجی لسر گوهرتنا دموغرافی و سوجنوی بزلالی هاتیه راوه کرن. هیوا سورا قطر لسر مادهین دیجیتال تکلداری گوهرتنا دموغرافی هرمین سوریه ین دولت ترکا داگر کر و چتین وی داگر کرنه آگاهی پار وکرن. دنوچه لسر مدیان دیجیتال پار وکری ده نیویساند گوسیزده آواهی نشته جهبونه لباکور سوریه به هفکاری دولت ترک هاتن آوا کرن. ریوبریا خسریا دموکراتیک هرما باکور جلات سوریه جی دبیجه. او یک مکرهاتنا گوهرتنا دموغرافیا عفرینیه. ریوبریه گوت دوی سوجدار ورندار زاندن. هیوا سورا قطر ادعا کرگو او آگاهی جبو کجبرین سوریه نه. لید بلگین رخصتین مافی مروفان یه نتوید جیده اشکره کرن گو ریجه نشتجهم باجار جسادی حشته هاتیه گوهرتن. هزین سوریه دموکراتیک قصدی با اپراسیونک تایبت لدیرا زوری دوچتین داعش گرتن. ناوند راگاندنی یا قصدی تکلداری اپراسیونان لسر مالپرا خدا خون یک پاروکر. ناوند دیار کرد که قصدی شروانی نوان ده شویدن لباجروک شهل یل دیرا زوری اپراسیونک تایبت بکانین. ده انجام ده دوچتین داعش هاتن گرتن. قصدی دازانین که یک جچتین هاتن گرتن فیصل زیاد اسفت ایکو وکه میشل عراقی تیناس کرنه. هر اف چته وکه آلیکاری والی چتین داعشی دیرازوری تفدیگریا. لگوری قصدی دستیوان هر دو چتیان دی گلک پرانین لدیجی هرمی ده هبون. هر وها هیزین سوریه دموکراتیک قصدی اشکره کرکو لگل وان چتیان گلک چک جبل خانه و بلگه هاتنه دست سر کرن. هر دوان دمین داویه ده چتین داعشی لناوا خاقا سوریه جارک دن زندی بویه بطایبتی لچولستان سوریه آقا شد بن سروریا حکمت شامه ده تفیرک مترسیدار چتین داعشی دیم تیخویا کرن اف زیدابونا تفیرا چتین داعشی جی به ایریشن دولتا ترکیه ین لسر حرمی رم بیکته. چتین داعشی لچولستان سوری جارک دن حکومی سر هف کریه. تبی هزن حکومت شامه به پشگیری هوایی روسیای هول ده چتیان تیگ ببجی لیا دیار جارمان جاخو پر دورن. دوی وقت دجی هن آلی هنه گودخوازن داعش جنوب سوریه زندی بکن. به گوتنی را دسپیک ناو ترکیه دردکه پیش. جبر رژیم انقره به پشتوانی خویا داعش را ایدی دقادا نامنتوی دجی تیناس کرن. تایبت هر وقت کی هزن سوریا دموکراتیک قصد لدیجی چتیان دز به اپراسیون که برفره دکه تیدی تنگو دولتا ترک ایریشی هرمه دکه. بگوتنه کدن جاره کدن چتین خواه جدر بین قصد خلاص دکر. هم وقتی وی بداگرکرنا خاکا سوریه را جبو چتین خوین داعش هرمن هری با اولا آوا کر. روشا لسریکانی گری سپی عفرین ادلب و جرابلو سجی او یکتی خویا کرن. اف هرمین داگرکری جبو چتیان وکا قادا پرورده کرن و پلانسازیا ایریشن لسر هرمی تیب کارانین. دناوا 6 مهین دسپیکا ساله ده چتین داعش بدهان ایریش لناوا خاکا سوریه پیکانی. به ویکره چتیان نها خوال چولستان سوری بجه کرنه و نیشانه گوجاره کدن وگرنده ده. نابنده چابدریا ماف مروان آسوری راگهان گو چتین داعش لهرمین حکومت شامی و بتایبتی لچولستان سوریه دناوا 8 روژن بوری ده 46 کس کشتنه. به ویدانه را جدسپیکا ساله و 423 کس جالی چتین داعش و خاتنه کشتن.
جوان نزیکی 340 لشکرین حکومتا شامه و بهتری 35 سویلن. فرمان جدا عشره جودین اپراسیونه ین لحرمین داگرگیری ین دبن کنترولا ترکیه ده دچه. او یک دموکراتین چتین گوجالی شروانین هزن سوریا دموکراتی قصدی هاتنه گرتن ره اشکره بو. هیزن رزگاریا عفرینی به داخلینیه که ناسنامه شهید مروان عفرین کو لحرم عفرین شهید بویا اشکره کر هیزن رزگاریا دیار کر کو شهید مروان بو شورشگره که هیجای دوزا گلی خواه. هیزن رزگاریا عفرینی به داخلیانیه که ناسنامه شهیده کی کو ده چارچوبه قوناغا دیمین آبرخودانا سردمه یا عفرینی ده شهید بو اشکره کرم. هر ایج بو تکوشینا شهید وها گود ریهوالی من مروان عفرین دمالباته که خودان ولاد پاریس بچاندا برخوداری و تکوشینی و مزند بم به تایبت پشتی کو بچاوی خو ایش و آزارا گل مدید هیم بیتر کین و هرساوی لهمبری داگر کران زیده بو لسروان اساسان سوزا تیولیبوینا ناواره پین هزین رزگاری عفرینی دام هفری مروان جروجا کو تیولی ناواره پیمه بو حیا کلیا خویا داویجی به هستی تولهلدان و رزگار کرنه تکوشینه کی بیر آوستان دامشاندن. به تایبتی دواری لشکری و بردوزی ده خوژیر و زانا کر بری خدا چپرین شر و بیر آوستان تکوشین و برخودانی خودومان. همو ارکو وزیفه این کجیره هات داین با آوائه کی سرکبتی پیکانیم بو شورشکری که هیجا یه دوزا گلی خوم. هزی رزگاری عفرینی سرساقی جمالبات و گلی کردستانی رخواست و گوت د شخص مالباتا هجا یا هفری من مروان عفرین ام سرساقی جتباهی گلمه ولاد پاریز را دخوازن ام جارک دن دیار دکن کو امی بلهنگ مینا مروان عفرین باجار خوش داگر کر و نوکران رزگار بکن. آگاهین دربار ناسنامه شهید دوهایم احمد عثمان بن ناسنام مروان عفرین جعفرین جدایک بو 12 حزیران 2024 لهرم عفرین شهید بوم. بریانها ما تکیلداری تمنین دیجیتال و بازارین قریش کمکوژین کو بریا تمنین دیجیتال لحرمت نمایشاندن ما پیامین هشاریین جالی ریبرین آسایش حرم باکور روشتت سوریه و ما با بینرین هجاره پار وکر بو لپشتی ویکن چگانه محمد بادری لکولن پیک آنی و دنجام ده درکت هله لبریا مدین دیجیتال ولاتین کو لحرمه تینه کشتن و پریوان جیتینه گرتن جیات تقمیکرین گله زیاده تره هر تکیلداری ویکن چگانی محمد بادلیم تکیلداری اف خاپاندن دک و دولاب دزی و طالانی و هر وها کشتنا خلکیا بریا مدیا دیجیتال بچه آوی پیک هاتیه نوچه کلی کلنی آمده کریه ام بهفر علی تماشا بکن. ابراهيم على الطريقه السليمانيه شلح معنا روسيه نزل على السلامه سحب عليه بومبوكشين وان روژان ام گلکی بویرین دزی رواندن و کشتنا مروان لگوندوارین روجلات حسکی دبهیزن. مسئله یاویجی گریدایی بکرین و فروتنا عربیان عرض و هر وکی دن دما گو پیوندی دنابرا وان دا چه دبه آلیه کی یه دن دگره وان سوجن ناف بوری تین سریوان يعني قتل عامد معتمد. برای حمد نایف ایج باجار حسکه او یک جوان قربانیین ایکل تل حمیسه کتیه خفکه ده هنگی عربه یک لسر میدیا جواکی تی بلاف کرن لو را پشتی پیوندیه لسر داخوازا خودی عربه او بری خود ده تل حمیسه. تواصل على الرقم الموجود تحت السيارة. وين السيارة موجودة بتل حميس، نزل من الصبح ركب وطلع هو وابن عمي على تل حميس وهم ماشيين على الطريق ايش راكبين سيارة هذولاك يخبرونه والله راكبين سربيس لونه ابيض. مشوا بعد الاتصال ما بيجوز 200 300 متر ولا يطلعون مطورين كل مطور عليه شخصين شايلين بواريد. لما هذول شافوهم اسرعوا فورا لقموا عليهم البواريد الجهتين وضربوهم. تبرعت له بالدم ما لحقوا يحطون الدم وتوفى. عطية فيصل جي بهمان مبسطة كرينا عربية جهجينا ديرا زوري تي باجاري حسكي. قال لي راح ابعث لك اخويا راكب معطور. جاني اخوه راكب معطور طلعنا
طبعا ماشي بالشارع العام، بعدها فاتت منطقة زراعية. أنا وقفت قلت له أنت وين رايح بينا؟ يعني منطقة زراعية. قال لي يا ابن عمي المنطقة هاي ما نقدر نكمل فيها لأنه ممنوع الدراجات، ممنوع المواطنين نفوت فيها، بدنا نروح طرق مختصرة صراحة. ما مشينا مسافة بسيطة يعني. طلعت علينا جماعة مشلحية أو مسلحين، طبعا تحت تهديد السلاح، مبلغ $1500 وجوالين، جوالي وجوال ابن عمي. لگوری چاودێری و شۆپاندنا جihên pêkanîna van Sûcan navnîşan herêmên li jêr kontrola hikûmeta Şamê ye. يعني صار في قلق إرهاب منظم. Meclisa Rûspîyan a Hesekê jî vê rastiyê piştrast dike. عجزت الناس عنها. اليوم مسافة 300-400 كيلومتر تمشي لمنبج ما في شيء. عندنا شرق الحسكة طريق الهول على مستوى 10 كيلومتر. عم نقع بين مصيبتين، بين مصيبة طماع ولص، وبالإضافة هناك قرية هي من مناطق كوكب اللي هي نجيبرة أيضا ملفة، هي تحت سيطرة النظام الجيش السوري. هناك يختبئون فيها. بەری چەند ڕۆژان هێزên ئاسایişê jî welatî hişyar kir ku haya wan ji xefkên li ser mîdya civakî hebe. Li tenîşta wê jî gelek operasyon pêk anîne û di encamê de hejmareke zêde ya kesên mirovan dişilînin birine ber destê dozgeriyê. دولت ترکیه داگیرکر لباکور و روشتات سوریه بیتری 2000 هکتار چاندنی شوطاندن هر وها 19000 دارین زیتونی و فستقین حلبی شوطاندن کپرانیا وان جیل کانتونا من بیچیبو. Devleta Tirka dagirker û çeteyên wê her sal bi mevsîma çinînê re zeviyan topbaran dikin. Şîniyên herêmê diyar dikin ku Devleta Tirk bi topbarankirina zeviyan siyaseta koçberkirin û dagirkirina axa wan didomîne. Di encama topbarana Devleta Tirka dagirker de li kantonên Minbiç, Firat û Cizîrê zirarên maddî yên mezin li cotkaran bûn. Ji destpêka Şînînê heya niha li herêmê rêjeya ku hatiye şewitandin pir zêde ye. Bilançoya zeviyan ku ji aliyê Devleta Tirk ve hatine şewitandin û haye. 1961 hektar li gundewarê Minbiçê, 219 hektar li gundewarê Eyn Îsayê, 94 hektar li gundewarên Tiltemirê, 19 hektar li gundewarê Zirganê, 105 hektar li gundewarên Qamişlo û Amûdê, bi giştî nêzî 2000 hektar çandinî hatine şewitandin. Her wiha 19000 darên zeytûn û fistiqên Helebî şewitandin ku piraniya wan li kantona Minbiçê bûn. Komîteyên destwerdana lezgîn ên ku Rêveberiya Xweseriya Demokratîk li her bajar û kantonekê ava kirine, seferberiya tîmên rewşên awarte li gund û bajarokan, komîn û meclîsan û cotkaran û tevgerê wan a bilez ne hîç ziyan zêdetir bibe. Li gorî hevserokê Komîteya Şaredariyan a Meclîsa Bajarê Girêspî, Mihemed Derviş, tîmên parastina sivîl û rewşên awarte 44 şewat vemirandin ku çeteyan li nêzî sînorên deverên dagirkirî yên Girêspî, gundê Hîşê, Seyda, Xirbet Hetlê, Tirvaniyê, El Emîr derxistibûn. Her wiha endamê foca agirkujiyê ya Şaredariya gel a kantona Minbiçê, Telal Hemîdî diyar kir ku tîmên parastina sivîl û rewşên awarte 300 şewat vemirandine. ئیساڵ بودجەیە ڕێبەریا خواسرا هەرمی لە گوری ساڵین بهوری کێم بۆ یەک جێ سەدەما سەرەکە ئارمانجکردنا دەولێتا تورکیا یا بنەسازی و ناوەندین پەترولێ بۆ شێورمەندی قانونی یێدەستیا ئابووریya ڕێبەریە محەممەد بەکر گوت ئیساڵ لێ چۆن ji dahatûyê zêdetir bû. Beriya çend rojan rêveberiya Xwesera Herêma Bakur û Jilatê Sûriyê بودجەیە خۆیان گشتی a 2024 eşkere kir. Li gorî bûdçeya îsal 359 milyon dolarî kêm e.
پشتی بیکی پرسه چما کیمه سدمین خود چیه داهاته اوی چقاس بو و لیچون انگشتی چقاسه هاتن کرن برسبا وان پرسانجی ده برنامه راستری کانال ما روناهی تیوی ده هات داین یعنی ابل چون و جبو کیجان پروژه بن جبو کیجان شورمند قانونی یا دسته آبوریا ربابریا خسر محمد بکر سدمین کیمبون ابوجیه بلیچون سازین حریم و گریدا طبعا سدمجي چبو سدمجي سدمي بين بربون ياك شبه سدمنا مثلا خدمتي سازيد ريفابري خسر تكاني بيجي ببرم بربو دملي تندرستي دا دملي سوتمني دا دملي نان دا نان مثلا جرامبوني نان بالصالة تقريبا در دوری 205 میلیونی حتی 275 میلیونی امکانم بیش دچه و جوی پرانازی تشتک بناگری خزینه. محمد بکر دیار کر گو یک جدا هاتین ریوبریه ده پلانا یکم ده پتروله لی ای سال جبر ایریشن دولتا ترک زراره که مزن دید. داری هاتین ما على اصل ریوبریه خسر دیاره. حموم ملتی ما جزانه. داری هری مزن داری پتروله. ديام جمريك تي بشتويرا هاتن الهريمة تي باش تي رسوبا هنن سازيان دانا براني جيشتي ايه تقريبا مراكنا بيجا حفتي حيا حفتي وبنج بشي بتروليتي وهون زانن دي سالي اف سالي چيدا ما هي 11 23 حتى ما هي يك او ایرشن سر چافکانی دهات سرکت چه بود مخابن ابجی تأثیر کی نیگاتیو اب خرابیل هاتن بترول تقریبا تکانه به سدی بنجی داکت اب ده هف سببا کی سرکه بو ج انه هاتن می بگیشتی على اصل ریوبریا خسر هات خاره و کم بو لسر پرسا گلوی ریوبریا خسر چاوا کمبونا بودجه خود آگره و چره لپیش وهنه اف برسبها داین ام مجبورن دفي شرط و مجرده دفي معادلتا سياستك بكن بعيني وقت دا ام هاتني خازي دا بكن و ليچوني خاي بيچكي كيم بكن و لي بگرن و باش لسر بسكرن خال بخال ام بكن بوداي فرقي نافبري هاتني و ليچوني دا ام روش بروش كيم بكن ام علاج بكن چراسريه كجديد يك جوان مثال ال فينانسي جيشتي مثلا جنان وجسوت تمني وحموت اشترى بشوايه كي كمادة جملة تراتيق ماندل ممكنه وكي بشنياريه وكي مقترحه كي بشنا فينانسي كي دراوي راست 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 محتاج افا دريه چراسريه جتر آلیان باکوری کردستان و ترکیه به 10,000 کس جبو خودی درکتنا لوینا خلک جوله مرگه لوی باجاری کمبون هاتن با هف ده متینگه ده جاری کدن هاتا گوتن شارداریا گله و اوی وین و اراده خوا رادستی دستلاداری ناکن و بوی آوی پیام خوا به آوی که زلال جب فاشیزما داگرکریا دولتا ترکیه را آنین زمان هر وها هف شارداری جوله مرگه محمد اکش جانی زمان کو یکون هادی گردیگه ده او قیام لجوی هاتیه اردار کرن با اوی که زلام پیامک جه متینگره شانت و گات چه دی ببلا ببم اوی برخودان یا خواه دوام بکن افهیر ساگل باکور کردستان و ترکیه یا لدیجی پولیتیکای قیومیه جه چار آلیان و به 10,000 خلق ایرو لجوله مرگه جبو خودی درکت نالوین خالق آدم بود به پیشنگی پیکات انتفاق کدو آزادیه و ریخستن سویل این جواکی به دروشمه شارداری انگلن امی دستور ندن دست سرکرنه میتینگ کادل دارخستن. والاتین دوهجه گلک باجاران کتن سر یا جوله مرگه دیکتن باجار دهاتن آستن کرن. والاتیان بری خودان آواهی ریخستن آدم پارتیه. بشتره جدو باسکان و به هزاران کسی زیده تری 2 کیلومتر مشیان و خواگهاندن قادا میتینگه.
Bi destpêkirina mîtîngê re hevserokên giştî Partiya Wekhevi û Demokrasiya Gelan Dem Partî, gelek nûner û siyasetmedarên Kurdistanê û demokratîk derketin ser dikê û xitabî girseyê kirin. Her wiha hevşaredarê Cûlemêrgeyê girtî Mehmet Sıdık Akı jî kûşûna wê qeyûm hat tayînkirin ji bo mîtînga li dijî desteserkirina îradê peyamek şand. Hevşaredar Mehmet Sıdık di serî de helwest û berxwedana xelkê Cûlemêrgê yê hemû Kurd û dostê wan silav kir û got derdêla wê çi dibe bila bibe, em ê berxwedana xwe bidûmînin. Ev rejima faşîstiya dewleta Tirkiye ku hem li nava Tirkiye û hem jî ji derve tengav bûye hemû hem qanûnên xwe hem jî yên qada navnetewî de weke sûcên şer sûcên dijî mirovahiyê têne pênasekirin bin pê dike ku yek ji wan me got qeyome îradeya gel bin pê dike her nûçameya dirêzê de jî têkildarî van sûcên derqanûnî dermirovîyên dagirkeriya dewleta Tirkiyeyê vê cerî artêşa Tirkiya dagirker di 3 sal û 4 mehan de bi qasî 5045 êrişên biçekên kîmayî û qedexe li dijî gerîlên azadiya Kurdistanê bi kar anî û ev êriş heta roja îro jî roşane pêk tên. Ev dûra 40 salin li çiyayên Kurdistanê bi pêşengiya gerîla li dijî dewleta Tirka qirker berxwedanekê bê hempatî kirin. Gerîla di nava 10 salan de timî bi pêş ve diçe. Dewleta Tirk desthilatdariya şerê taybet a faşîsta AKP MHP û Erdogan di sibata 2018 de li Xakurkê 2019 û 20 de heftanîn û di sibata 2021 de êrişî garê başûr û herêmên parastinayê medyayê kir. Di êrişa garê de bomba, teqemeniyên qedeqekirî û çekên kimyawî hatin bikaranîn. Li hemberî wê jî gerîla destûr nedan ku artêşa Tirk serberiya xwe li herêmê pêk bîne. Ji ber vê yekê jî artêşa Tirk gaza kimyawî ya jihrî û madeyên teqemeniyê yên qedeqekirî bikaranî û xwe ji herêmê vekişand. Bikaranîna çekên kimyawî nîşaneya têkçûnê ye. Piştî du mehan artêşa Tirk li Zab, Metîne û Avaşînê dest bi êrişê kir. Tevî ku dewleta Tirk qanûnên navneteweyî bin pê dike, saziyên navnetewî çavê xwe li vê rewşê digirin. Ji ber desteka NATOyê heye ku Tirkiye sûcê wiha didûmîne. Di nava 4 salên dawiyê de gerîla hem ji aliyê dîtbarî hem jî bi belgeyên nivîskî bikaranîna madeyên kimyawî û teqemeniyên qedeqekirî yên Tirkiye piraya giştî re par vekirin. Artêşa Tirk di sala 2021 de 256 carî bombayên qedeqekirî û çekên kimyawî yên jihrî li dijî gerîla bikaranî. Rejîma faşîsta AKP û MHP di 2022 de digot wê Zab, Avaşîn û Metînayê di nava 2-3 hefteyan de dagir bike. Tevî ku bi teknolojiya şer a herî modern bomba û çekên kimyawî yên qedeqekirî bikaranîn û desteka pedekê jî girt nekarî planên xwe pêk bîne. Tirkiye 3280 carî gazên kimyawî û teqemeniyên qedeqekirî li dijî gerîla bikaranî. Di sala 2023 de jî ji ber artêja 6 Sibatê ya li Tirkiye û Kurdistanê hevserokatiya Konseya Rêveber a Kecekê tevî êrişên di nehê Sibatê de jî ragihandin ku biryara bê çalakîtiyê dane. Tevî vê biryarê artêşa Tirk êrişên xwe nedan sekinandin. Artêşa Tirk di sala 2023 de 1047 caran bi gaza kimyawî û teqemeniyên qedeqekirî êrişî gerîlan. Di sala 2024 de jî artêşa Tirk bi gaza kimyawî êrişên xwe dûmandin. Di 5 mehên ewil yên sala 2024 de artêşa Tirk 351 caran bi gaza kimyawî û teqemeniyên qedexe êriş bire ser gerîla. Yekînên gerîla li herêma Zab, Metîne û Avaşînê li dijî hêzên dewleta Tirkiya dagirker çalakî li darxistin. Di çalakiyê de leşkerekê dewleta Tirkiya qirker birîndar bû. Her wiha droneyek û du kamereyên mobesa jî hatin bêkirkirin. Lariyeke din hepegê bi daxuyaniyeke cuda nasnameya gerîlayeke yêja starî eşkere kir. Yekînên gerîla carekî din konê artêşa Tirka dagirker hejand.
درباره چالکین گریلا و ایریشین داگرکرین ناوندارا گهاندن و شپامنیه هپگی داخویانیه کوشاند. لگوری داخویانیه 11 حزیرانی لگری جودی و آمدیه زاپی گریلایان هشت جاران لداگر کراندان. د چالکیان ده لشکرک بریندار بو درونک و دو کامرین موبی ساحاتن بیکر کرن و دو چپر جیهاتن درب کرن. همان روژی لحریم آواشینی جی بچکی نیف اوتوماتیک لداگر کران هاتا خستن. 12 حزیرانی لحریم متینای جی دو کامیرین موبیسین داگر کران بچالکیا سکوانی هاتن بیکر کرن. هروها هپگی دازانین ششی حزیرانی لسریا گور و شمزینانی جی دو خفکن وینک شاندنین داگر کران بیکر کرنه. هپگی درباره ایریش و سوجین ارتشات سرک جی گوت. 11 حزیرانی تونلین ما یعنی گری آمدی جارکی به تقامنین قدخ گری هات بومبا کرن. هروها قادین گریلا دناوا دروژان ده 19 جاران به بالا فرنشر هاتن بومبا کرن. لالیه دن هپگی بداخویانی که جدا ناسنامه یا گریلای یه جستاری آرین بوتان اشکرک رو گوت. هفری اما آرین که وظیفه خوین شورشگری به بریارداری بجیه آنی و بجوش لهر قاده تبلیبو بو گریلای که میناکا یه جستاری. ناوی من آرین اریش، ناوی من مالی نجبیر بودک. جام لام ادش دایک بومه. پشتی کو من سرکاتی ناسکر یعنی ادیس یعنی من بریارا تبلیبونه دا یعنی بریارا من تبلیبونه پرانی گردای ناسکرن سرکاتی و aslında گردانبونا پکی که او به آزادی ژنو هندکی وی عالی و چه بو لسر تیکو شرکا گریلایا شهید هپگی آنی زمان هفری آرین و که میلیتانکی لهنگ گلک خبات بسرکفتی پیکانین و هاگوت. هفری اما آرین لهم بری هولدانین دجمنین داگر کرگی بلهنگی تیکو شو برسوا پیویسته. 13 حزیران 2019 دچالکه که لدیجی داگر کرانده بلهنگی ضربه مزن دجمن خستو شهید بو. جه کو از بچیم جیم هر تم دستپیکی aslında parasını jene serokati parasını nırxı serokati mecbur min her tım peş tabi. Ama hinze detir parasına xata serokati diye xata da meşandın. Em bejim mesela pevajuj me çe dixwaze yani em ez bikaribim ve ev bixoynim yani bikaribim ev rihjme çe dixwaze mesela evdem کیجان رحجمه دخوازه از هر تم هوا بدم دی رحیده جیان بکم. هپگی داویه ده جمال باتا شهید و تواهیا گلی کردستانی ولاد پاریز رستر ساقی خواسته. آگاهی لسر نازنامه یا گلی لایه شهید بویرنگیه. نجبیر بودا که بناسناو آرین ایریشه لآمده جدایک بویا. 13 حزیران 2019 لهرمین پاراسنین مدیای شهید بو. لباشوری کردستان دو آگر به پارزونگه که پترولی یا سریا هولیر گویره کت شواتا کو ایروژی دوام کری پشتی 20 ساعتان هاته کنترول کرن. بردف که پاراستان سیویل یا هولیری شاخوان سعید تکلداری شواتی داخلینه دا او هاگات 105 کارمند او لشکر جبو کنترول کرنا شواتی خبتین. پیشیه 680 آگر هات بو کنترول کرن لشبر بلنداهیا پلین گرماهای او باین زیده آگر در باسی دپویا دومین به اوج کنترل درکت. سید دیارکر کو ده شواتی ده 14 کارمندان بریندار بونا او 4 وسایتین پاراسنا سویجی شواتین. به دستوردانه که دمک دریج رم پشتی 20 ساعتان شوات خاطر کنترل کرن. لی حتی نهاجی سدما درکتنا شواتین آیزانین. هجای گوتنی دو هفته این داوی ده گلجاران آگر بناوندین بازاری دپو و نقاشخانه آنکت. هنکومین پاراملیتر ین نشاط پرست این به پشتگیری ترکیه برپرسیاریا شواتان گرتن سرخواه. لگوری هن ادعاین جکوری سرکوماری ترکیه بلال اردوغان جبو کاربه لباشوری کردستانی هریما بازاری بکره او تیخه بن کنترول خواه به شواتین کو دردخه ولاتیان نچار دکه کو جه هریمی ترک بکن.
لجهان بيشك و گمان زمان حريك كفناره زمان سومنه بطيبتي نويسا كوك دیروی که دوی که نویسا حریک کبنار جعالیه وان و هاتیه دیتن کو بریا 4000 سالیه لروشاوی کردستان جین نهاجش بون ادیم زانینا زمان سومریم هودان تکرن و جاره یکمین جی اف خبات لزانینگها روشاواتی مشاندن نوچگانما جودی علی او حوالی می قمروان بسام خلف جیم اف زمان سومری بچه آویه چواتی آخفتن و شاگردین کو پرورده آویه که دبینن دچه آسی دنه شوپاندن و جمره نوچک آمده کرنه عملی تماشا بکن تنی شش خوندکار و ماموستەیەک لە دۆڕا زمانی سۆمەری کۆم بوونە. ئەف دیمەن ji fêrgeheke di zanîngeha Rojava ye. Xwendekarên Fakûlteya Zanistên Civakî û Dîrokê fêrî zimanê Somerî dibin. Di heftiyekê de tenê rojekê waneya vî beşî dibin. Bi awayekî pispor ev xwendekar hevokan li ser de pê dinivîsînin û şirove dikin. سلمى خمين روناهي تي في أبايا هاني ترجماي أهلا وسهلا بقناة روناهي دسبيكي دي أم دبر زحمة يا درباستبون تفي يعني ما تقول زمانكي يعني نوي السرمة بس ويداوية لقوري يعني مهنكي خواتيد بيش خست ما مستهنكي المهي سانكر كسي دنيا غريب ديتن دهاتن جمع يعني تقول هونشلوج في زماني حزكن اللي جمع دافعك تشي دبو ما تقول يعني قش دخوازن في زماني ناس بكن أمي ويبخوينن ev materyal destpêka 2024 di nava sîstema perwerdê ya zanîngehê de bicih bû. 5 ast û derdora 2500 sembolên wê hene. Herwiha sê qonaxên wê yên girîng hene. Wêneyî, sembolî û kiteyî. Heya niha van xwendekaran sê ast bi dawî kirine. Mamoste Ehmed 16 salin zimanê Somerî xwendiye. Ew niha zanabûna xwe li van xwendekaran belav dike. Li zanîngeha Rojava li ser van şeş xwendekara têstekî nû rola xwe yî mezin girt û yani nebes tenê rol encam da. Bingeha her zaman û her tiştê nûh aneka nîvsandinê aneka vedgere Somer ji ber yekem millet û yekem cih Somer ya dest bi nîvsandinê kir û awayekî postbor jî tê şoxilîn. Asta xwendekara bi rastî ev her şeş heb بعربî divê neqawîne hatin neqandin. Astekî zor baş e yani. Zimanê Somer dişibe zimanên Zagros. Pemkir taybetmendî girêdayê heb mîna lêker Somerî tê dawiya heb peyvê li Kurdî jî tê dawiya peyvê. Cara yekê ye xwendekarên Rojava li ser materyalê zimanê Somerî perwerde dibin. Somerî zimanekî kevnar e bi kêmanî vedgere hezar sala çaremîn a berî zayînê ku ji aliyê Someran ve li başûrê Mezopotamya hatiye axaftin. بربینرین هجان هاجی چن نوچین کو حوالین مد تورا نوچین من جواکی دا آماده کرنه عملی تماشا بکن. هزین اسایش لباشار رقای مقدار گمزین آنارکوتیک دستسر کر. ناوند راگهاندن یا هزین اسایش یا حریم باکور روشلات سوریه داخویانی اکل سر مال پرخویا فرمی و شاند. داخویانی ده اب آگاهیاتم پار بکرن. هزین مین لدیجی نارکوتیک دهی حزیرانی 10,000 حبین کبتاگون و بدهان کیلوین حشیشه دستسر کرن. پشتی لیکولینان گلک بلگین قاچاقچیتیا وان مادهیان و درباس کرن وان آباجار رقای هاتن دیتن. هر وها وان کسان آماده کاری دکرن که وان مادهیان درباسی هرمین دنجی بکن. هزین اسایش دیار کرن کوله پرسین بگرتیان ردانه دست بکرن و پشترجی و بو دادگه بشینن. یکیتیا جنین جوان جبو بیرانینا انداما یکیتیه شهید امینه محمد پیشبرکه که هلبستان بناوی وی لسر آستا باکو روشلات سوریه لدار خست. پیشبرک لناوندا چاند و هنره یا باقی خدو یا لباجار کوبانه بیکات ده پیشبرکه ده ریوبرا اوفیسا جن آدسته یا جوان ورزیشه یا هرما باکو روشلات سوریه امینه برکل شهید نوجیان و جلان ببیرانی و لدار خستنا پیشبرکه لجنین جوان پیروز کر. پشتی آخافتنان بشدارین پیشبرکه هلبستین خوا خوندن داویه ده بشدارین پیشبرکه جعالی اندامین یکیتیا جنین جوان و
هاتن خلات کرن. انداما یکیتیا جنین جوان امینه محمد لناسناف نوجیان اوجلان 25 کانون 2021 ده انجام بمباران دولت ترکا دابر کر آلو کوبانه ده به 4 هوان خور شهید بو. بنزبونا جشن قربانی را خلکین کوبانی امادکاریان خود دکن تاوی زحمتیان جشن بجوش تی پیشوازی کرن. ده همان دمی ده خلق پیوستیان جشنی وک شیرانی جلو برگ و پیدویان جشنی دکرن. ایده من نزک ما ملت کنجا زاری خواره دکره ولاتی بناوی خلیل حمو هیوی گر کو جشن با آرامی درباس ببه و جشن بیجی ریبرا پود ناوا گلده به. ام جشن ملت خواهی پیروز دکن جشن حوالا پیروز دکن انشالله سال ته واچ آغان سروک آپو جوجی نیو مدابه ام جشن ویجی پیروز دکن جشن همه ملت کرد گیان پیروز دکن. بلی بینرین هیچ هم لوردیگیشن داویا بولتنا خوا و دبیجین حتی جاری کردن ورین پیشیا و ببین دنوا خیر خوشیه ده هر شاد بختار.